Machiegni nya kormo jong nyalo tudri kodwa e namba wa mararia deka uchiela nono wantiere X Atramogi TV KE at James Opondo Senior bende wantiere achiel kokalo mbui marwa mar Facebook gi YouTube. Machiegni nyinga en James Opondo. E kinde ma campaign mag yiero madundo mabiro timore tarik 27 dwe ni dhi nyime, pogruok neno e riwruog josiasa makwedo sirikal ma biro bang' jalup jatelo e duond bura mar DCP Cleophas Malala wacho ni gavana ma Trans Nzoia George Natembeya itiyogo kod jatende piny Kenya William Ruto. E duoko mare e wi wachno, Natembeya to nowacho ni jogo ma osebedo kaka omenda kowuok kuom sirikand Ruto e kelo pogruok e kindgi ong'ere. Wechego mabende ne geto Malala bende gino ma omedo nyayo pogruok no en bang' Natembeya kwa jachung' kod otiko mar DCP e ward Makisa mondo owe thuolo no ne jachung' mar DAPK. Imekuja ikapatia mmoja wetu pesa kwa jina George Natembeya gavana, ikamwambia enda huko Kisa East, enda Chokora, so that huko sisi wote tupoteze, serikali ipite. We want to tell George Natembeya, wacha kutumika na NIS kugawanisha United Opposition. Amekuja kunichokora leo hapa Kisa East ati ndio mimi nikasirike nisiende kuwasaidia kule Malava alafu serikali ishinde Malava. Wacha kusikiza propaganda ya matusi. Unajua watu wanapiga kelele hapa ni watu ya kutunga kuja kuchanganya Waluya. Sikia sauti yangu mimi I speak from my heart. Nikikuwa dio paka niko gavana saa hii, sijawahi kula shilingi hata moja ya Ruto na sitawahi kukula. I will never. Nataka wala ambao wanaongea kuja watuambie hapa kama pia wamekula pesa ya Ruto ama hawajakula. Wanakula pesa ya Ruto usiku, mchana tunatembea na wao.